What's up, og velkomin í Black Mesa. Dóti í heila heimi. Það er svo að það er fullt. Það lít flott út. Það lít flott út á blaði. Nema bara ekkert gott í alvörunni. Svo nú spilum Black. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Nei. Yes, ég ekkert seinn. Wow. Well, Barney's been pretty scarce around these parts. Guess his bar tab must have finally caught up with him. Ah, fyndinn joke. Þetta læstir. Og það lite cool ut, ha? Cool ut, ha? Lite cool ut, ha? Hey, guys, ég har spurningu. Nei. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my phone. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down there. Blah, blah, blah. I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Yeah. Hey, it's happening! Cut it out! What the hell is going on out there? This scope was correct. Did someone pull this fire alarm or something? Come on, Gordon. What are you trying to do? Get me into trouble? Bartok, come in. Yeah, I'm here. What the hell is going on out there? We had a little accident up here, sorry. Yeah, well, that better be the last accident you have today. Understood? Copy. Damn, Gordon. What are you doing still running around up here? Hi. You're insane. You can still go! Progressively worse. Hard to find good help these days. Yes, about that. We're going to need you to come in this weekend. What? Oh, would you look at that? Freeman actually did show up for work this morning. Looks like somebody here owes me lunch. Good. Whee! Oh, they're talking. That experiment is single-handedly responsible for inspiring my career in science. How much recognition do you think you're going to get for reproduction, though? You should focus on inventing something new and unique. He does have a point. Okay. Komdu fyrir aðeins betri og ekkert svona leiðilegir. I'm not one for violence, but... Marvelous. Surely you must have an extra clip somewhere in that suit of yours. Like an atom split. Cause, that was... Yes! Ég veit, ég átti hann líka. Smá leiðilegir. Skal ekki vera fólki svona leiðilegir. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Ég veit það ekki. Men ég þarf það ekki. Rat. No toilet paper. Hello? Hello? Could somebody get me some toilet paper? Be a dear and fetch me a roll of toilet paper. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. Hvað gerst hann inni? Oh. Hvað gerst hann? Hvað gerst hann? Hold it right there, Mr. Freeman. I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. You set the out! Ja, það er mér frá Major fracture detected. Ég veit hvernig sólflokk hennar staðan.
Svo fer hún með niður og svo fer það aftur upp og það myndi ekki gera lóðurskrænu. Hi. Did you catch that last fluctuation? It's nothing to worry about. Hi. What's up, Doc? Kallar mig champ. Hvað ert þú að gera? Everybody's been looking for you, hombre. Fyrirgefðu, ég var seitt. We'll be deviating a bit from standard. Timescale, ég held. Analysis Yes, proceed. yes, but No, as how long as you we can say doesn't that. show the administrator will go You're ahead. right. Testing. Everything seems to be in order. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few minutes. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that would bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Þetta er hljóð frá Left 4 Dead. Very good. We'll take it from here. Power to stage 1 emitters in 3, 2, Wow, hvað er þetta? Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. It should be standard insertion or non-standard specimen system for your specimen. Ég veit hvað að gera. Hverju? What? Huh? Hey. Vortís? Ó nei. Hvað veitir þið? Er lifandi. Bittu, það er eldur í mesta staðnum. Akkur þá ég nota lyftu. Eldur. Listen, I tried to warn you. I never thought I'd see a resident at Cascade, let alone create one. By Schrodinger's cat, he's alive. Gordon! Thank God for that hazard suit. All the phones are out. I can't reach anyone in the facility. You need to get to the surface,
and let someone know that we're stranded down here. There's no telling what kind of danger is. My God, what have we done? We can't afford to waste time. Leave me for the retinal scanner. I'm certain. Ég hefði þurfti að fá... Ég held það til disco. Það er svona dóttir, ég held það. Hvað er ekki svona uppi? Hvað er ekki svona? Ekki vandamál mitt. Gordon? Gordon! Man, am I glad to see you. What the hell are these things, man? And why are they wearing science uniforms? Ná, hann bara chilla, ég sé hvað. Ready when you are, Doc. Hann bara chilla. Ná, ég þarf það ekki. Right, I'll hold it down over here. Cool staður. Hæ, gaur, kastu hjólastól? Nei, röstutnum. Næ. Gaur, róðinu. Jag åt sopp. What the? Það var ekki hófsöfur. Já, ég líka vil sofa. Fór að sofa. Besta. Hvað sé þessum ekki? Heldur þetta eldur leikir? Nei, þetta er ekki. Ég man ekki þessu stað hófar einn. Hey! Ég er ekki labbi. Can you please start me? Hey guys, má ég fá autograf, þú veist, manstu þess ég sagði ég vildi autograf, má ég fá... Valve, hvernig kemur Half-Life 3? Nei. Þetta er ekki komið brotið dyr. Wow, gaur, róðu niður. Hvað gerði ég til þín? Ahoi. Ég myndi ekki þetta. Gordon, is that you? Is it... Let me fill on it. Ég lifi hér, ok? Við erum vinir. Byrju. Ég lakki hugsunni.
Guður, getur þú hjálpað mér? Ég þarf sem að hjálpa, en svo ég geti klippt þennan stiga. Getur þú hjálpað mér, en svo ég geti klippt. Deyja! Ná, ég held að það er betra mynd. Sorry. What? Ná, það settu anti-cheat. Ná, ég ætla að enda við bara að jóka. Við viljum fara hérna segja... Ok. Akkur er lagarspilast þannig að ég sé. Heimskapar! Það eru alveg heimskir. Svo hrættur. Þeir eru svo sterkir. Ó nei! Ég var að deyja. What? Hvernig virkar að gera það? Ok. Þetta var svo pirrandi.